Ngicela phasi bazofuna haleluya. Ngiyacela bazothatha lethuba umndavo selekukhona bamoya ongcwele emkhatsini wethu singamshayela thandela lenkulu bazobe amen. Ngiyacela kubazobe ngalokhu khethekile ngicela salethuba ngivusele uGcobo lompostoli the father of the house kanye namake wetiviletinengi umkhokheli walendlo ngiyacela bazalwane lesibashaleni ihlombe kakhulu. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ukuvusela abafundisi bonke labakhona singabashayela nabo tandla egameni likaJesu. Hallelujah. Sivusele bobabe bomake egameni likaJesu ngabashayela tandla egameni likaJesu. Hallelujah. Bese sivusela lapho singaye bantu abasha. Hallelujah. Singabashayela tandla nabo egameni likaJesu. Hallelujah. Bese na Sunday school bokuthi nono nabokuthi nono egameni likaJesu asibashele ndanda bazana. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. So siyabonga uNkulunkulu bazana ne present worship team siyamvuselana negameni likaJesu. Asishaya ndanda bazana ishaya kamnanzi. Praise the Lord. Nebhendi ngala nights yema bazama kustrong kakhulu especially intanda nabo amen. Ngithanda ke Jesu bazalwane ngesenziswa ngengadi ya Jesu. Hallelujah. Thank you so much man of God. Nibile mulo musha sikhathi lesitse kakhulu. Angicela lapho mfundisi ushumayela sikhathi sifane kakhulu ngoba ngifuna ukuthi kusithela lo muntu bese